stvari. Genč, pa ti ne znaš ni ovo. Evo, mogu sad. Pepe Reina. Skip. Sven Ulreich. Kaj je ovo, skip. Igrači Bayern Minhena. Preciznije mi treba. Dalje. Daniel Perez. Igrači Bayern Minhena koji su osvojili Ligu prvaka. Ne. Bayern, igrači koji su došli iz akademije. Isti normalno. Ne znam ja te igrači. Manuel Neuer. Overrated igrači nogometa. Oliver Kahn. Golmani Bayern Minhena. Hvala Bogu,